amezi 11 asigaye ngomba kuyabyaza umusaruro muri mwaka 2026. Nitwa Ndayisenga Clement ngo ikaze mu kiganiro The Sunset cya none, ni ikiganiro kibanda muri rusange kuba byasohotse mu binyamakuru bitandukanye ndetse niba byavuzwe ku mbuga nkoranyambaga, aho dusangira ibitekerezo twifashishije iyo nimero iri kuri screen yawe. Hanyuma rero mu ngingo tugiye kwitsaho muri rusange, mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali abaturage barasaba gufashwa bagakizwa ibiheri bibarembeje. Se byagenze bite? Turabyumva muri iki kiganiro. Ni nako kandi turitse cyane ku rubanza rwa wa mwarimu muri kaminuza witwa Manirakiza Benjamin, Dr Manirakiza Benjamin, rukaba rwaburanishijwe uyu munsi kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Ese urubanza rwagenze gute? Ni ibiki yemera muri uru rubanza? Ibyo byose turabimenya kandi twongere twumve n'ibyo umuvugizi wa RIB avuga kuri iyi dosiye ya mwarimu Dr Manirakiza Benjamin. Turabyitsa muri rusange ariko nawe utangeho igitekerezo. Turabihuza kandi n'inkuru ivuga ko ibyaha by'ihotera rishingiye ku gitsina byazamutse mu myaka 5 ishize. Ese hakorwa iki muri rusange kugira ngo ibi byaha bigabanuke mu muryango nyarwanda? Hakurya y'imbibi z'u Rwanda muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, Kiliziya Gatolika muri icyo gihugu yahakanye icuruzwa rya Ukaristiya. Nako kandi muri icyo gihugu mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, Kone Nanga n'umuhuzabikorwa w'ihuriro AFCM 23 yasobanuye iby'imikoranire y'iryo huriro ndetse n'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Burundi imbonerakure 35 zatawe muri yombi. Ese zatawe muri yombi kubera iki? Ibyo byose turabimenya muri iki kiganiro. Ni nako kandi turareba nanone ku myanzuro y'inama y'abaminisitiri isohotse mu kanya gatoya. Ese niziye mpinduka zibaye? Nibiki twamenya kuri izo mpinduka? Turabimenya muri rusange, ariko nawe nkuko nari mbivuze haruguru, ntabwo hejwe mu gutanga igitekerezo wifashishije iyo telefone ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, aho turi kuri YouTube tukaba turi live kuri B+ TV Rwanda, turi no kuri Facebook live twitwa B+ TV Rwanda. Watanga igitekerezo aho ngaho hose tukagisangiza abadukurikiye nta nkomyi. Nkuko bisanzwe rero mikoro ya kabiri ndi kumwe na mugenzi wanjye Nsengiyumva Jean Damascene, mugiye ku buhanga bw'amajwi n'amashusho no kuri iyo miyoboro yose dufashijwe na Edimo Rwema. Jean Damascene, Nsengiyumva wiriwe neza cyane? Biriwe bwana Kirimenti na amahoro meze neza. Na amahoro. Uyu munsi turi kuwa gatatu, icyumweru burya tuba tukigeze hagati. Abahanga bo kukibarira baba bakibariye batangiye gutegura weekend zaba imeze iti. Ariko weekend zaba imeze neza. Shingiye kuki ariko kuri Urban Boys. Kuri Urban Sipiriyani. Urban Boys urabibuka se? Nibyo Sipiriyani, urumva weekend zahura ni itariki 31 ni ya mbere gutyo. Azabamo nakonje ku cyumweru n'umunsi w'intwari. Ku cyumweru ubwo kwa mbere ni konje bazadusumbura. No kuwa mbere ubwo ni konje. Twebwe ntawe tugira. Twebwe duhora duhari. Abantu batagira konje urabazi se? Abasirikare, abaganga, abanyamakuru. Sabo harjara. Ubwo bari kuvuga inzego z'umutekano. Yego, n'abapolisi ubw'inzego z'umutekano muri rusange. Niba urumva inzego z'umutekano zirimo ingeri zitandukanye n'abadaso barimo n'abandi. Ubwo urumva bavuga inzego z'umutekano, ukavuga abaganga, burya nabo bimwe namwe bijya bigorana. Yego, abaganga nabo bararotatinga barasimburana. Yego, ukavuga n'abanyamakuru, kuko nta gihe uzumva radio cyangwa televiziyo byafunze cyangwa ibinyamakuru bitanditse. Turi abakozi b'Imana, abakozi b'Imana dukora igihe. No muhamagaro. Buri abantu benshi bajya bavuga ngo abanyamakuru, bakaba abanyamakuru bumva bibyatwa bamenyekana nabo kuri radio na televiziyo ko abantu babumva cyangwa bakanababona. Ariko hari abandi banyamakuru bakomeye cyane wongeyeho cyane, bamwe bandika zimwe dusoma, baba bandika izo dusoma mu bitangazamakuru bitandukanye hirya no hino ku isi, uhereye mu Rwanda, mu karere no hirya no hino ku isi. Bara ntibajya bagira amahirwe yo kumenyekana cyane, ntibamenyekana shwi, kandi aribo bantu ahubwo babahanga, aribo babazitaye bakazandika, twe tukazisoma tukazibatangariza. Kubera ko abanyarwanda turacyarwaye n'indwara yo gusomerwa. Dusomera ku icupa no ku birahure. Yego, ngubu niho dushinjwa kuba turi abambere mu gusoma. Urabizi ko abanyarwanda ikintu byita kunywa rwose bari imbere. Kuki se dukunda gusomerwa? Buriya ntekereza ko ari amateka wenda y'ubukoloni yadukurikiranye, kuko abanyarwanda, umubare w'abanyarwanda bazi gusoma no kwandika ni benshi. Yego, ahubwo abantu ntibashaka gusoma. Nabonye se ko tugeze hejuru ya 70%. Kuki tudasoma noneho tugahitamo gusomerwa? Kandi ibyo dusoma birahari. Umuntu ashobora kuba atajya afungura ikinyamakuru na kimwe,
byandi byanditse ku mpapuro byo biragoye kuba hari aho bikiri hano mu Rwanda. The New Times niyo njya mbona ibitanga kandi bitanga mu bigo bya leta kandi uko biba byishyuye, ariko kugira ngo ube wapfa kubona ikinyamakuru cyanditse mu Rwanda byabaye nka kirazira. Ariko ukibaza, uzi ko hari ahantu nzi ku gitangazamakuru kimwe saa 4 ikinyamakuru cyo mu Bushinwa kiba cyamaze kuhagera saa 4 za mu gitondo, saa 4 kiba cyasohotse cy'uwo munsi, edition y'uwo munsi. Ubu ngubu yo kuri uwa gatatu ya 28 Mutarama 2026 saa 4 hano i Kigali mu Rwanda cyari cyamaze kugera icyo kinyamakuru. Bagenda babidistribute, bagenda saa 4 za mu gitondo kiba za mu gitondo. Ariko no mu Rwanda uzana gicapirwa i Nairobi muri Kenya. Indege ya mbere iva muri Kenya ngo ni ikizana. Indege iza mu gitondo ni ikizana, bagahita bagifata bagakwirakwiza. Ariko twebwe no gusomerwa nyine, ariko ariko abantu bahuguke bige gusoma, murabizi, ariko ni musome dusome. Niba ufite gusa niba ufite ka internet ugerageze, urumva, usome, ugerageze usome. Soma, wisomerwa gusa, ugende wandikemo ikinyamakuru, niba ari igihe.com, Kigali Today, Bwiza, Iwacu Press, Imvaho, BTN TV, ibyo byose kuri murandasi wabisangaho ukisomera. Aho ugira ngo ugende ujya kuri TikTok ugira ibintu utanizeye umwimerere wabyo. Bari kuri YouTube bumva za nkuru zihari, ujya kuri YouTube kumva mu makarita atabara inkuru za nkuru yaha, none ugasanga ntabwo umuntu afite n'ubushobozi bwo kumenya ngo ibintu ndi kumva ni ibya muri iyi minsi. Urumva umuturage ntabwo afite ubushobozi bwo kujonjora ngo amenye ngo ari umuntu umusaza wanyeretse aranyihererana ngo reka nkumvise ngo iyi nkuru numvishe niyo nsanga imaze imyaka 2 kandi ubwo mu YouTube yayishyizeho, we yayishyizeho muri iyo myaka 2 hubwo. Ariko we kuko ibyo bonye gusa na ya foto igaragara ku nkuru akaba ari kumva kamaze ati si ibintu nibyo, ndavuga ni ibintu bimaze imyaka 2. Icya mbere bimaze imyaka 2, icya kabiri sibyo, nibyo mu makarita atabara. Urumva rero kubera ko abantu bose batagira ubwo bushobozi bwo kujonjora ibiri byo n'ibitari byo, abantu bakwiye kujya inkuru zizewe byibura usanga muri bya binyamakuru byandika, kuko biriya inkuru baba bazitaye bafite aho babibariza, yego babaransinze babajije abayobozi, niho ushobora gusanga inkuru yizewe impande zombi zirimo muri YouTube. Abantu rero bagiye bamenya gusoma, murabizi, ariko nimutinyuke musome rwose. Bya bindi bavuga ngo ushaka guhisha umwirabura muhisha mu bitabo, ko ni kabi. Hanyuma rero urabona ko umwanya dufite si munini, tugomba kubyaza umusaruro. Duhere kuri Yellow Pepper. Abantu bari barimo banyandikira baca mu gikari, rero nabonye duhuje amazina, bambwira bati agenda ashyiraho kuri iriya nomero, ashyiraho Yellow Pepper, urupapuro rw'umuhondo, ahereye kuri nomero ya mbere kugira ngo abantu tujye tugendana tunyuremo twihuta. Itangazo riturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe ku wa gatatu tariki 28 Mutarama 2026, inama ya Minisitiri yateraniye muri village Urugwiro iyobowe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama ya Minisitiri yagejejweho imyiteguro y'inama y'igihugu y'umushyikirano iteganyijwe ku ya 5 ya 6 Gashyantare 2026. Ntabwo yari iherutse iyi nama. Turajya tuvuga tunitsaho cyane, ntabwo dusoma gusa, ntabwo dusoma. Urebye uzi ko iheruka muri cya gihe mu bintu byo kuvuga ngo one stop center, cya gihe Kareya Kamanzi aryiminwa sibwo iheruka. Oya, nyuma yaho se yarabaye. Nyuma yarabaye. Yindebera aho ngaho wenda ajya mvuga undebera kuri murandasi iheruka ryari. Iheruka. Inama y'igihugu y'umushyikirano iheruka ryari. Nje ndumva ari icyo gihe. Ushobora gusanga ari 2022. Uravuga y'umushyikirano? Y'umushyikirano nicyo gikana. Cyagiye Kareya Kamanzi akiyobora RDB bamubaza ibya Isange One Stop Center. Komba numva ari kera. Cya kigo kigomba kuba cyarashinzwe gihuza kugira serivisi, kugira ngo umuntu aho kugira ngo ahora asiragira muri za ministeri zitandukanye abarize hamwe bamusubize. Ko numva ari kera icyo gihe. Ni kera. Yaba umushyikirano, urumva, yaba no kwegera abaturage. Biheruka icyo gihe 2022. Indi yo kwegera abaturage yabayeho twayita ko yo begereye abaturage cyane ni cyagiye nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu. Byabereye muri BK Arena. Byagombaga kubera hehe igahanga. Barabisubika kubera ko bavugaga bati imvura ishobora kugwa ikanyagira abaturage. Indi nama y'umushyikirano iheruka. Y'umushyikirano ntabwo ari yavuga. Ni ryari ubonye ari kangahe? Iyi ni y'umushyikirano?
ni inama y'abaminisitiri. Oya, reba mu ngingo ya mbere ibyo yemeje. Inama y'abaminisitiri yagejejweho imyiteguro y'inama y'igihugu y'umushyikirano iteganyijwe ku ya 5 ya 6 Gashyantare 2026. Uragira ngo ni kera se? Iyo mushyikirano ntabwo yaherukaga. Biriya ni mu cyumweru gitaha ku wa 4 no ku wa 5. Ahubwo uzi ko ari byo koko ari kwa Kamanzi. Njye nakomaje ngo ndebere ngo iheruka rero ni kwa inama y'igihugu y'umushyikirano. Ni kwa Kamanzi koko. Kreya Kamanzi ry'iminwa hari ryari 2022. Your Excellency. Hari ryari ndimo ndashakisha itariki ngo ndebe. Ni 2022 mu gihe ndebera, reka mvuga ingingo ya 2. Yego. Inama y'abaminisitiri yagejejweho imiterere y'amafaranga yishyurwa kuri serivisi zitangwa n'abakora imishinga igamije kugabanya imyuka ihumanya ikirere hifashishijwe ishoramari rituruka mu isoko mpuzamahanga rya carbone. Inama y'abaminisitiri yagejejweho ibyerekeye urubuga rukusanya rukanasesengura amakuru y'isoko ry'umurimo rugamije gufasha mu igenamigambi no kwihutisha imiterere y'ubukungu bw'igihugu. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje imishinga y'amategeko akurikira: umushinga w'itegeko rihindura itegeko nomero 018/2025 ryo ku ya 30 Kamena 2025 rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka 2025-2026. Ngo ni ingengo y'imari ivuguruye. Yego. Umushinga w'itegeko rigenga ubufatanye bw'inzego za leta n'abikorera. Umushinga w'itegeko rihindura itegeko nomero 029/2017 ryo ku ya 29 Kamena 2017 rishyiraho ubwizigamire bw'igihe kirekire ejo heza rikanagena imitunganyirize yabwo. Bijyanye na ejo heza urumva ko hari uko byavuguruwe, uze kundebera niba rwa rupapuro rundi rw'umweru ruba rusobanura incamake iyi myanzuro y'inama y'abaminisitiri niba narwo rwasohotse kugira ngo ruduhe amakuru arambuye. Hanyuma kandi umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeranye n'inguzanyo igenewe porogaramu yo kongera umusaruro w'imisoro, imicungire n'imikoreshereze yayo myiza, yashyiriweho umukono i Kigali ku ya 13 Mutarama 2026. Urumva ko yo yasinywe vuba cyane, ntabwo ari kera. Hanyuma nakomeza ku rupapuro rwa 2, umushinga w'itegeko rigenga ibihingwa, umushinga w'itegeko rigenga ubworozi, ubuzima bw'amatungo n'uburobyi, umushinga w'itegeko rigenga urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano NSS, n'umushinga w'itegeko rishyiraho National Defense University Rwanda. Hagiyeho kaminuza y'ingabo z'u Rwanda, kaminuza y'umutekano. Yego, nuvuga ngo kaminuza yajyaga yifashisha kaminuza y'u Rwanda. Bakoresha kaminuza y'u Rwanda niyo yahuguraga izi ngabo, yigisha mu masomo atandukanye no mu mashami yayo atandukanye. Yego. Ariko noneho hagiye kujyaho kaminuza y'igisirikare cy'u Rwanda. Ahangaha rwose urumva ko ibintu bigiye kuba bimera neza cyane, bigiye ku rundi rwego. Hanyuma kandi inama y'abaminisitiri yemeje amateka akurikira: iteka rya perezida ryemeza burundu amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na Agence Universitaire de la Francophonie ayemerera kugira icyicaro mu Rwanda. Iteka rya minisitiri w'intebe rigenga komite ishinzwe gukurikirana ibikorwa byo kwegurira umutungo wa leta abikorera. Iteka rya minisitiri rigena uburyo bwo gutanga ibigenerwa umunyamuryango wa ejo heza. Urumva ko muri ejo heza turaza kubona hari impinduka. Nuko ya white paper ntabwo barayisohora. Ntabwo bayisohora, ngo niba nayisohora turimo hagati twanzitse ikiganiro turayigarukaho. Tuyigarukeho. Kora kuri cyarimo ibibazo byinshi ejo heza nabonaga abo muri Gakenke muri kino cyumweru rwose ni inkuru yasohotse ivuga ko babo bishyuzwa amafaranga y'umurengera muri ejo heza kandi unakwakirimo ibibazo kuko yakwa ku ngufu kandi yakagombye kuba ari ubushake ndetse n'abaturage ahubwo agashorwa imbaraga nyinshi mu kuyigishwa kugira ngo bayitabire kuko nakabando k'iminsi gacibwa kare kakabikwa kure. Yego. Hanyuma kandi hari iteka rya minisitiri ryegurira ubutaka bwa leta buri mu mutungo bwite ibitaro byitiriwe umwami Faisal. Umwami Faisal biriya bitaro bigiye guhabwa ubutaka bwa leta. Yego. Hariya Kacyiru mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Nabonye biri kwagura. Biri no kwagura, hari n'abantu bimuye hari benshi barabamaze hariya hafi, barazagira hano hafi ya Deperi haryo neza hafi ya Kigali Heights harya mu gishanga cyayo mu Gikombe. Bagiye babimura rwose. Ya Deperi basi. Hari n'amacumbi y'abaganga bazahubaka hariya.
Hanyuma kandi inama y'abaminisitiri yemeje itangwa ry'impushya zo gucukura amabuye y'agaciro na kariyeri. Inama y'abaminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu byabo, ibihugu n'imiryango mpuzamahanga. Ibi ngibi biratureba cyane ra cyangwa byaba bidutwarira umwanya? Ibi ngibi ntabwo bitureba cyane. Aha ngaha tubihorere. Ibi ngibi ntabwo byaba bitureba cyane, ahubwo tugane ku rupapuro rwa gatatu, aho abantu baba bategereje ngo bimeze biti. Rwa gatatu se si rwo rwa nyuma? Rwa gatatu ni rwo rwa nyuma. Inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira. Abuzi waba uzi cyane udushakire nk'ifoto. Yego. Ibiro by'umuvugizi wa guverinoma OGS. Ibiro by'umuvugizi wa guverinoma. Yego. Office of the Government Spokesperson. Yego. Bwana Jean Maurice Uwera, umuvugizi wa guverinoma wungirije, uyu nguyu akaba asimbuye Mukurarinda. Are Mukurarinda watabarutse umwaka ushize. Akaba rero yasimbujwe Bwana Uwera Jean Maurice. Jean Maurice si uyu nguyu si mugenzi wacu w'umunyamakuru? Ni mugenzi wacu w'umunyamakuru, yari ari kuri SKFM. Ari no mu bayobozi bayo. Shobora kuba ari n'umuyobozi w'ubwo wungirije. Yego, n'umuyobozi. Akaba yungirije Sam Karenzi, byashoboka. Akaba rero yahawe izi nshingano asimbuye nde? Asimbuye nyakwigendera Mukurarinda, ari Mukurarinda. Akaba asimbuye nyakwigendera ari Mukurarinda. Ari Mukurarinda se yatabarutse ryari? Nabyo twahita tubireba ngo yatabarutse ryari. Twibaza ngo kuki atasimbujwe. Kugeza isa twibazaga kuko urumva hashize iminsi, hashize amezi angahe ngire ngo agomba kuba arenze nk'atanu atarasimburwa. Ngo twibazaga habaye iki mu by'ukuri. Ntabwo barabona umuntu ufitingamo neza ku buryo ashobora kuza kumukorera mu ngata. Tukibaza tubise nta umwanya we nta kamaro wari umaze. Urya nuzabona umuntu adasimbuzwa uzibaze ngo ese ubundi ibintu bari bibiri. Umwanya we swat babonye kuba n'ubundi umwanya udahari utari gukora ntacyo byishe. Yego. Cyangwa se ntabwo barabona baracyarambagiza, ntibarabona umukandida wenyewe kabisa ufitinga muri wa mwanya. Urumva rero yapfuye mu kwezi kwa Mata. Yapfuye muri Mata uyu mwaka wa 2025 ushize. Nuvuga ngo none turi muri Mutarama. Hashize amezi 7 kandi hari mu ntangiriro za Mata. Hashize haburaga kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane. Haburaga amezi 3, hashize amezi 9. Haburaga amezi 9 hafi umwaka. Akaba rero yasimbujwe muri izo nshingano. Akaba yasimbujwe rero Uwera Jean Maurice, usanzwe n'umunyamakuru umazemo igihe kirekire, kubera yuko yabaye umunyamakuru kuri Flash. Kuri Flash. Kuri Flash yarahakoze ava yerekeza ku kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru. Adushyirireho iriya foto ye hariya Uwera Jean Maurice. Abantu bayirebe ubwo ngubwo rero pepa none tuyigarukaho turayigarukaho. Uwera Jean Maurice keretse abaye ari uwo bitirana. Uwo tuzi n'uriya nabonye n'abantu benshi ari bo bapostinze. Ubwo nabo bitiranwa nyine ubwo bihangana. Urumva rero ndumva ari we Uwera Jean Maurice. Akaba rero yagizwe umuvugizi wa guverinoma wungirije. Urumva nyuma y'amezi 9 umwanya utarimo hari icyuho cyabayeho, kubera yuko amakuru yose yerekeranye n'akarere muri rusange cyangwa se na politiki mpuzamahanga, imibanire y'u Rwanda n'amahanga byabazwaga bundi umuvugizi wa guverinoma ni wajya gubisobanura ku itangazamakuru bitandukanye. Yego, uribuka kuvaho agendeye, kuvaho yitabiye Imana. Yego. Ari Mukurarinda. Akiriho uribuka kuntu yavuganaga n'itangazamakuru cyane ryinaha icyo ukeneye cyose umubaza gusobanurira nta kibazo. Ariko Madame Yolande Macron akazi kaba ari kenshi, ntabwo wamuhamagara gupfe kumubona. Yego. Mukurarinda rero yaramwunganira ugasanga umuntu yakenera amakuru ajyanye n'ububanyi n'amahanga akayabona byoroshye. Akenera amakuru nk'ayo ngayo. Urumva ko rero urumva Yolande Macron avuga cyane cyane mu bubanyi n'amahanga, ariko nanone mu ndimi z'amahanga. Mu ndimi z'amahanga. Ariko nanone muki mu ndimi z'amahanga. Ariko Mukurarinda icyo gihe yarasivugaga zose. Kenshi avugana n'ibinyamakuru mpuzamahanga cyane. Yego. Ariko noneho byagera hano mu buryo rokari by'imbere mu gihugu ni gake cyane uzamubona avuga interview y'ibintu biri by'imbere hano mu gihugu, kandi ari umuvugizi wa guverinoma. Akazi ka Mukurarinda rero niwo kenshi wasangaga ibitangazamakuru twese tumuvugisha aduha amakuru. Ubwo twizere ko rero na Jean Maurice nawe azabikora neza nk'umuntu wabaye umunyamakuru igihe kirekire, imyaka myinshi rwose irenga 10 mu mwuga.
urebye igihe yari yinjiriyemo ubwo twizere ko n'abazabikora neza cyane muri rusange. Dusubiye kuri iyo rero papa kandi nuko muri Minisiteri y'Uburezi bwana Jean Damascene Nsengiyumva abantu hano barenda kumpitana babwira bati tubwire ni wowe cyangwa dutegereze undi. Ntabwo mbizi ko ari njye. Jean Damascene Nsengiyumva rero akaba yagizwe Director General of School Health and Wellness. Akaba ngubwo akaba ashinzwe n'umuyobozi mukuru w'ishuri ry'ubuzima ndetse ushinzwe Director General umuyobozi mukuru imibereho myiza se. Yego bumva Health and Wellness. Yego wenda nako gashami ashinzwe muri iyo Minisiteri y'Uburezi. Abantu barimo barambaza bati ni wowe cyangwa muri itiranwa amazina yombi. Turitiranwe ntabwo nzi niba ari njye cyangwa atari njye. Nimubona ejo nimubona hari akamwemwe se ufite ko gusohoka kuri Euro Paper. Wasohoka bitangaza biraba wasohoka. Azogira ngo Jean Maurice buriya yarabizi. Ntabwo yarabizi. Usanga yari kwinywera icupa ahantu cyane atabizi. None se uyu munsi ubu ngubu yari kuri SKFM kuva mu gitondo saa moya ugera saa yine. Ubu yari arimo ategura ikiganiro cya mu gitondo. Ariko urumva ejo ashobora kuza mu kiganiro byo gusezera. Ashobora gukora icyanyuma ejo. Yego. Urumva nanjye bari ngo inkoni ihera igihe wasanga ari wowe wa mugani ntawe uvumira itarenga. Kandi n'ubundi ntacyo bakurusha. Anduje iki se? Yego. N'umunsi utaragera. Hanyuma rero Madamu Diane Kamana akaba yagizwe Director General of Corporate Services. Imirimo rusange. Imirimo rusange. Hanyuma rero bwana Gervais Mabano akaba yagizwe Pre-Primary and Primary Education Analyst. Ashinzwe ibintu byo gusesengura y'amashuri abanza n'ay'ikiburamwaka. Amashuri abanza mwe twitaga ikiburamwaka n'abanza muri rusange. Ubwo no amashuri abanza kugera ku muzi. Guhera hasi yo muri akasesengura n'ibiki byakorwa amavugurura polisi zishyirwa mu bikorwa gute ibihanga birimo n'ibihe byazibwa gute. Yego. Hanyuma kandi hakaba harimo na Madame Divine Uwineza akaba ari General and Technical Secondary Education Analyst n'abashinzwe gusesengura mu buryo bwa tekiniki ibijyanye n'amashuri yisumbuye. Muri komisiyo rero y'igihugu y'amatora NEC bwana Gaspard Musonera akaba yagizwe komiseri muri iyo komisiyo. Mu bindi kandi Minisiteri ya Siporo ubwo ni Minisitiri wa Siporo yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva tariki ya 21 kugeza 31 Mutarama 2026 nacyo gihe turimo mu Rwanda harimo kubera irushanwa nyafurika rya handball mu bagabo kandi 2026 riri kuba ku nshuro 27 riracyakomeje. Minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva ku ya 29 kugeza ku 31 ubwo ngubwo ni kuri wa gatanu kugeza kwa gatandatu kuva kuri wa kane ejo. Yego kuri wa kane. Yego. I Kigali mu Rwanda hazatiranira inama izahuza abayobozi bakizamuka n'abafite unararibonye ku mugabane wa Afurika. Ariko abakizamuka bagiye. Abagiye. Bari gutera imbere. Bagira unararibonye. Noneho nta nabikorewe biriho. Hariho ngo Kigali kuwa 28 Mutarama 2026 ryasinywe kandi ikoreshejwe ikoranabuhanga na Dr. Justin Nsengiyumva Minisitiri w'Intebe. Ubwo ngubwo rero nizo mpinduka zabaye muri guverinoma. Shatse yahita rwose akata izi mpinduka muri guverinoma agahita ashyira ku mbuga nkoranyambaga bagahita babireba rwose. Cyane Ruzungu rwose agomba guhita abikora. Edimo rwose twizere ko arahita abikora neza cyane. Shatse yahita guterekaho n'iriya foto ya Maurice. Yego. Hanyuma ibintu bikagenda neza cyane. Kato kiri ku mihanda. Ariko se waje gusanga ibundi heruka ryari? Umushyikirano nibyo nari nakubajije ngewe. Hashize umwaka. Hashize umwaka. Yego. 2025 yarabaye 2024 ku itariki 20 na zingahera. 2024 habaye inama y'igihugu y'umushyikirano. Tubwire rero. Byabaye inama y'igihugu y'umushyikirano yaherukaga kuba ku itariki 23 na 24 Mutarama 2024 imyaka yarigiye ku 2. Yego. Ko nabyibukaga igihe mbere y'amatora. Yego. Nibukaga igihe Madame uyu wo muri wahoze muri ntuza Kare Akamanzi se Akamanzi yaherukiraga nangirwa ngo kudidimanga yaherukiraga hariya mu harimo asobanura ibintu byagoranye. One stop center yabaye one stop center nkumva ni kera ariko kuko ni kera umva imyaka 2 irirenze. Nicyo gihe ubwo rero numvaga ngiye hari kera cyane. Nicyo gihe umushyikirano 2024 ngiye no mwishakiro mpita mbibona. Yego.
urumva ko rero hari hashiyemo igihe imyaka igera ubwo twizera yuko abantu biteguye neza rero niba icyumweru gitaha ibibazo mubishyire hafi kandi n'abazabazwa ibibazo nabo baba biteguye rero nta mahitamo bafite. Yego twikomereje rero n'ibyiriwe bindi bivugwa ku mihanda nuko nabonye yuko hari imvura yaguye kandi iri kugenda yangiza byinshi. Hari yaguye ku wa mbere mu karere ka Ngoma ikaba yarangije abaturage inzu 23 zirimo n'ibiro by'akagari 23 zose. Yego mu karere ka Ngoma aho ni mu burasirazuba bw'u Rwanda ndetse n'imyaka yabo irimo n'insina byarangijwe aho ngaho mu karere ka Ngoma. Si ibyo gusa rero byangitse kuko aho ngaho akarere ka Ngoma ibiro by'akagari byarasamburutse. Umuyobozi w'akarere ka Ngoma wungirije Gloriose akaba avuga yuko barimo kusana ibyo biro, barimo kureba ko babisana kugira ngo serivisi zongere zitangwe. Ni nako kandi mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Muhanga inkuba iriya nkuba yari gatumwa nabwo kwitero karakavuga bukuba yaje igakubita ku manywa y'ihangu. Sinzi niba n'imvura yagwaga. Inkuba rwose igiti rwose yakubise igiti ku manywa y'ihangu kirashya kirakongoka hariya ahazwi nko mu Ruhina mu karere ka Muhanga. Ahubwo nabonaga iriya nzu byegeranye rwose yari ifite ibyago byo gushya. Kuko ziriya nsinga nuko zari ziri kure ibazi yikubita ipoto yikubita ipoto ubwo tuba tuvuga izindi nkuru. Nawe ukubitira iriya foto bakabona ukuntu yashyaga iriya video. Mu karere ka Muhanga ahazwi nko mu Ruhina hafi y'ishuri rya Saint Andre rwose ry'icyitegererezo muriya mu Ruhina mu kagari ka Ruri hari ndumva mu murenge wa Shyogwe mu majyepfo y'u Rwanda Muhanga hariya. Uriya ni inkuba rimaze gukubita. Uriya n'umuriro wari kwaka kuri kiriya giti cy'umukindo. Ubona ukuntu byashyaga bihanuka. Reba ukuntu umukindo wagurumanye. Iriya nzu yari iri hafi rwose yari ifite ibyago. Yego. Hanyuma rero mu majyepfo y'u Rwanda kandi i Nyanza mu majyepfo naho inkuba yakubise umuturage ajyanwa mu bitaro ari indembe. Mu majyepfo y'u Rwanda. Urumva ko nabwo ari ikibazo ubwo abantu rero burabizi ko bahora basabwa kugerageza kutugama munsi y'ibiti. Kugama munsi y'ibiti wikoresha telefone n'ibindi bintu byose imitaka amaradiyo amateleviziyo ibintu byose ucomora ibintu bikoresha amashanyarazi byose. No kugenda mu mvura burya nabyo si byo. Yego. Mwirinde nyabuna dore inkuba zimeze nabi. Sigaye zikubita henshi none twari tuzizi mu Rutsiro banze zarakwiriye igihugu cyose. Yego. Ubwo ngubwo rero bagerageza abantu birinde gukoresha ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga kubera ko amagara araseseka ntayorwa muri iki gihe cy'imvura. Ubona yuko ari byinshi tuba tugomba kwitwararika nyine kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza cyane. Kandi na Meteo Rwanda yaduteguje ko imvura izagwa ari nyinshi itandukanye n'isanzwe igwa mu gihe nk'iki muri kuno kwezi. Bari babivuze rwose nizere ko kwa mbere kwiye gutungurwa kandi baba batubwiye mbere baduteguje. Ubwo ngubwo rero abantu baba bagomba rwose kugerageza kwirinda ibintu bikarushaho kugenda neza cyane kabisa. Mu gihe kandi noneho wabonye se ko Karongi Rusizi inkongi y'umuriro wayibonye. Rusizi naho nabonye inzu y'umuturage yagize itya rwose iragurumana ibintu biracika ihiramo ibintu byinshi ngo bishobora kuba bifite agaciro ka miliyoni 20 yari ifite ubwishingizi. Ubundi inkuru naho ngaho ibiri nta bwishingizi. Ubundi uri umunyamakuru ukajya gutara inkuru y'inkongi ukava ku kantu utabaje niba iyo nzu yari ifite ubwishingizi. Iyo nkuru ntabwo iba yuzuye yabiburamo ikintu kinini. Yego. Inzu y'umuturage rero dore ngiyi urabona ko ari n'inzu y'umuturage ihagazeho. Urabona ko ari inzu yubatse neza ikomeye. Urabona ko ari inzu ikomeye rwose. Yego. Mu by'ukuri rero yahira urabona ko yahira kongoka polisi iza kuzimya ariko n'ubundi yasanze ibintu byadugira. Polisi ivuga ko iyo nkongi si bakeka ko yaba yaratewe n'iki. Iyi nkongi bavuga ko ishobora kuba yatewe n'amashanyarazi. Kuba yatewe n'amashanyarazi ubwo ni sirikwi. Ubwo rero hagati aho urumva umuturage yahombye. Ubuyobozi bwavuga ko buri gushaka aho bumucumbikishiriza we n'umugore n'abana. Ariko mu by'ukuri ni inkuru ibabaje. Ni inkuru ibabaje kubona umuturage inzu y'ishya kuri igakongoka. Kandi bibe n'isomo abantu bumve ko burya inzu zawe giye kuba inzu z'ubucuruzi gusa n'inzu dutuyemo dukwiye kuzishyira mu bwishingizi. Barambwira kampani zitanga ubwishingizi kuki bategera abaturage ngo babakangurire ibyiza byo gushinganisha ibintu byabo. Kuki tubakorera akazi. Kuko uko babivuga kenshi bagenda bikangurira abaturage babona n'izi insida ziba zabaye abaturage barakanguka bakavuga bati bya bintu ziko biri seriye. Yego. Umuturage akamenya ko akwiye gushinganisha inzu ze. Tubona Minagiri bwira abaturage ngo mushinganisha amatungo n'ibiki. Ibintu nk'ibyo ngibyo. Wabonye se ko Rusizi hari umukobwa ngo ushinjwa gukanda ubugabo bwa se
birabyo nayo abanyarwanda bajyaga baca umugani ngo utazi ikimuhatsa yireba igitsure ubwo ni inyubahiro none urawe nta nubwo yirebye igitsure yayicakiye ngo ugira kabiri ariko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge yabihakanye se yarahari ariko abaturanyi bo barabivuga ngo ni inshuro ya mbere inshuro ya kabiri umusaza bitandukanye bari mu bitaro bya CHK bya Kigali CHK ariko umugitifu ati rwose ngo ni uburwayi busanzwe ariko se kandi ngo namakimbirane amaze igihe kuva mu mwaka w'1994 nibwo nyina w'uwo mukobwa yapfuye kuva 94 ayo makimbirane hagati y'umukobwa na se arimo urumva nibwo ngo yatangiye umusaza amaze gupfusha umugore nyuma ashaka undi mugore rero mukasaje amakimbirane atangira ubwo so umukobwa ntara uwo mukobwa witwa Fayida nyuma ashaka undi ashaka umugabo agezeyo urugo ruramunanira ntabwo yari burushoboye agaruka kwande kwase nukase noneho hasi hejuru na muzehe bakarwana rwose induru umudugudu akajya gukiza inzego z'umutekano inzego z'ibanze bakiza hasi hejuru umusaza ati ngewe umukobwa wanjye namuhaye isambu ubuyobozi bw'ibanze ati rero mwubakire aho ubundi aya makimbirane ikizayahosha ni uko mwubakira kandi umusaza niba yaramuhaye 8 arushyiraho no kujya kumwubakira umusaza si ufite imbaraga ubu umukobwa baracyari muto afite imbaraga aho 8 ku cyo umusaza agomba kumwubakira ubwo rero ngo umukobwa ngo ari ubwo umunyamakuru yagiraga iwabo yasanze ari yigiriye hakurya muri Kongo umusaza ari mu bitaro CHK arwaje n'umuhungu we makimbirane mu muryango aracyari ikibazo inzego z'ibanze rero niba gitifu avuga ko ngo ari uburwayi busanzwe muzehe arwaye ko ngo mukase ngo niwe umuharabika babifatire hafi kubera yuko dushobora kuzaba izindi nkuru zitarizi none se hagati ya mukase n'umusaza nubwo mukase yaba muharabika muzehe sinzi aho ari mu bitaro niba basha kuvuga we ntiyavuga uko byagenze nose abo baturage bo urumva se abo baturage barabeshya abaturage bose barabeshya ko nta nduri ivugira ubusa ku musozi kizira kandi ngo bikoze bwa kabiri nibwo yamukanze bugira kabiri mu gihe kimwe se cyangwa mu bihe bitandukanye mu njyabihe zitandukanye nose kuki byabaye ikita rusange kirimo aho ngaho ni amakimbirane hagati y'uwo mukobwa na mukase na se ariko icyifuzo abo baturage bavuga yuko babatandukanye muri iyo nzu babatandukanye yego aho ubundi umukobwa nasohoke muri iyo nzu dushobora kuzabara izindi nkuru kandi gitifu arimo kubyoroshya ariko n'amahane aragwira ntuzi ko twajwemo pe hanyuma rero muri baza se wayibonye rwa rubuga twigeze kuvuga